Molweni sanibona. Yini njani? Niyaphila? Sibonga sithembe niyaphila nonke bafowethu. Mfowethu Mkhonza. Ake ngamukele ama-subscribers amasha. All new subscribers. Welcome ngiyanamukela. Thank you so much for being here. Thanks for subscribing to this channel. Thank you so much guys. I appreciate it. Welcome home. Phinde ngibonge all those who are commenting, sharing and liking my videos. Thank you so much guys. Ngiyanibonga kakhulu. I appreciate that as well. I appreciate it. Ngicabanga ukuthi sonke bese sike sayizwa le audio. Lapho khona kukhuluma ama comrade ANC cishe KZN. Abomama be-ANC bekhuluma, I think ama-VN WhatsApp bekhuluma bethi bakhathele bona manje ukufukuza befukuzela into engekho, belokhu betshelwa ukuthi abayibambe baye phambili bebona ukuthi ayisekho lento i-ANC. Abantu abaningi sebawumkhonto manje, even abaholi babo abaziveza njengabe-ANC sebakumkhonto. So le VN lena ngicanti isabalele sizwile sonke bafowethu. Hayi bengifuna ukuphawula ngayo ukuthi le VN le ngathi ingenye ama-VN amaningi akhona ku-social media. Futhi ngisho ukuthi le VN le lamazwi ezwakala lapha angamazwi akhona kubantu abaningi eSouth Africa. Vele abantu bayabona manje ukuthi umkhumbi utshekela ngakuphi. So bayazi ukuthi kumele bame ngakuphi ukuze babe safe. So kunabantu abaningi njengamanje sikhuluma abasebenzayo komasipala, mhlawumbe abanye bayasebenza nje abasebenzela ugovernment ngendlela ezihlukene. Abanye bangena mhlawumbe ngalento ekuthiwa i-cadre deployment, ukufaka amaqabane emsebenzini uyeka abanye abantu. So njengoba belapha besebenza bafakwa ngekhadi le-ANC. So akulula ngalabo bantu labo ukuthi bangahamba emphakathini bekhuluma kabi noma begxeka i-ANC ngoba iyona eyabafaka. Kodwa njengoba sebelapha phakathi besebenza bayabona ukuthi akuna future kahle kahle la. Yebo safakwa iyona i-ANC la emsebenzini. Kodwa izinto esizibona la ngaphakathi zisenza sibone ukuthi i-future ayikho la. Siyathola ukuthi kwabanye bomasipala kuze kusetshenziswa ama-pension fund wabasebenzi, ukwenza izinto zamasipala ngoba omasipala abanayimali. So abantu abaningi abalapha abaqashiwe abasebenza komasipala bayakubona lokho, abanye bayakhala futhi ba-worried ngama-pension fund wabo. Kukhona nje for example i-statement esike saphuma la eMkhondo la ngikhona, sikhishwa iqembu le-DA la ichaze khona ukuthi umasipala waseMkhondo ususesimeni sokuthi manje ngabe ufakwa under administration because there is no leadership or there is no effective leadership kulo masipala. So yachaza futhi i-DA ukuthi abantu abaningi abasebenzela lo masipala i-pension fund yabo isengozini
ngendlela umasipala owenza ngayo izinto. So uyabona ukuthi even mawubheka nje abantu abaningi siyabazi abanye ukuthi kulikhona ukukhuluma ngeqembu elisha lomkhonto wesizwe kodwa ngaphakathi bayi-MK Party. Kodwa babanjwe ngokubabambile ukuthi lapha bekhona kungenxa mhlampe ye-ANC. Kodwa le corruption okuthi i-ANC yayisebenzisa uma ifaka labantu emsebenzini ayisabasebenzeli manje ngoba mase bevota labantu laba bavotela i-MK Party. Sikubonile lokho kwenzeka. So ngizama ukubuyela kule ndaba yale VN ukuthi le VN ibonisa kahle ukuthi even if abantu singababona begqoke izikipa ze-ANC njengamanje, iningi labo alisekho ku-ANC, selilaphana just for ukuqedela ama-agreement athile ababe nawo ne-ANC, kodwa ngokwenhliziyo sitheba out of i-ANC. Yayibona leyo. So-ke engingakusho nje ukuthi abantu base-South Africa ngicabanga ukuthi kuyabacacela manje ukuthi i-MK Party is here to take over from i-ANC, ubaba uJacob Zuma asho ekuqaleni mayisungula i-MK Party ukuthi angiyizondi i-ANC futhi I'll remain a member of the ANC, but this ANC of Ramaphosa iyona engeke ngiyivotele, and abantu ngicela ukuthi nabo bangayivoteli because this is no longer the ANC eyasungulela ukuthi ikhulule umuntu omnyama. So abantu kancane kancane kuyavela emehlweni abo bakuyabakhanyela ukuthi kumele babheke susela kule VN njalo la bekukhuluma khona amaqabane e-ANC. Mawungalalela bebezikhulumela ngasese laba abantu labo mama besendela nama VN. So kwaputshuka noma kwalikha leya information. So ukulikha kwayo ke kuyasho ukuthi kuningi okwenzakalayo ngaphakathi kuliqembu leli ANC. Even kwi-NEC yakhona siyazi ukuthi there are so many people abangasanelisekile ngokuba lapha abaready ukuthi anytime soon they will join i-MK Party. Ababizwa futhi akekho obabizayo, bazozizela nje njengoba neningi lezizele ku-MK Party. So ngizama ukuthini-ke ngale nkulumo yami, ngizama ukuthi ma-MK amahle thina there is no need ukuthi sishowe i-desperation noma sibe desperate for ukurecruiter mhlambe size siqamba amanga sikhohlisa abantu ngoba sifuna abajoyine i-MK. Asikuyekeni lokho. Kunalokho thina senze lokho okushiwo umsholozi, asenze lokho okushiwo i-leadership ye-MK Party. Sibehave ngendlela ezokwenza abantu ukuthi babe attracted kule party esikuyo noma kule organization ngebehavior nje yethu. Okubalekile kithi nje ukuthi must behave ngendlela right abantu bazozizela ku-MK Party. Kakade bayabona ukuthi future iku-MK Party. So there is no need ukuthi ke sihambe sikhohlisa abantu simemezela izinto ezithile silingisa iparty efana ne-ANC ebihamba iheha abantu ngamanga ukuthi bayivotele, ibakhohlisa bese iyabajikela after sebevotile. Njengoba sibona nje namanje abantu bayivotela last year i-ANC, kodwa yathi mayise iqedile ukuvotelwa yathatha amavoto wabo yawanikela ku-DA, kwahlangana kwenziwa lento ye-coalition ne-DA ebizwa nge-GNU. So akufanele thina sibe kanje, asibe nje neqiniso uma sikhuluma kubantu, sidlulisa nje umlayezo kaMsholozi kuphela othi abantu abajoyine babe ama-member e-MK Party, futhi abantu ababonisa ubuntu komunye nomunye. Uma sibonisa ubuntu komunye nomunye sizolakha leli zwe lethu, sizolakha hayi ngamanga kodwa ngeqiniso.
So i-MK Party bafethu ongayithandi okwakhe asingakhathazeki kakhulu ngabo abangayithandi futhi masingangena ey'nkundleni zokuxhumana sibe ngilokhu sibathuka simemeza amagama abo kabi. Thina nje siveza amaqiniso ngabo kuphela siyikhulumele ngeprogress ye-MK Party ukuya phambili. Yiloko engicabanga ukuthi kufanele sikwenze singama-MK amahle. So leya VN nje yalabo mama abathi bona bakhathele ukufukuzela into abangayiboni ku-ANC. Leyalo i-statement lesiyana kahle esiyi-reflection yeningi labantu abaphakathi ku-ANC abafila ngendlela efanayo. So kufanele ukuthi labo bantu mangabe begcina bejoyinile ku-MK Party singababuzi ukuthi babuyaphi noma sibabize ngamagama noma sibagxeke noma senzeni, asibamukeleni. Yilokhu kufuna sikwenze, kufuna sibamukele nje ngoba ikhaya labo leli nje obesha umsholozo ukuthi lekhaya akalakhi ngendlela yokuthi avalele ngaphandle abanye abantu. Even bona be-ANC bamukelekile ikakhulukazi ngoba vele ulakhele bona umsholozi lekhaya le-MK Party ukuthi baphume ngale bangene ngapha uqhubeke umzabalazo uyaphambili. Yiloko kumfo kaMkhonza lo. Ngiyambonga kakhulu bafethu, ake sisekeleni ke-channel ngendlela esenza ngayo ngokukhomenta ku-section yokukhomenta, silike, sishare. But if you haven't subscribed, please do subscribe ukuze siphushe i-channel yethu yephambili. Ngiyabonga kakhulu Niphile and continue enjoying the holidays. Thank you so much.